Daniel Attard. Daniel Attard. Yes. You are from the Sorry? Before you start, just introduce to us who you are and from which political group. Okay. So, yes. First of all, merhaba fil Parlament Ewropew. I am a Maltese member of the European Parliament, also part of the Socialists and Democratic Alliance in the European Parliament. So I am a colleague of Evan here, who is hosting this press conference and who will join us very soon. I would like to welcome the representatives from the Kurdish region of Northeast Syria, Ilham, Ahmed, and Rohilat Afrin. Thank you for being here in the European House of Democracy. Thank you for defending our values in your countries, because I think that we can all agree that security and stability in Northeast Syria is also important for security and stability for us in Europe. And I would like to take this opportunity to thank you for the work you have done in protecting not just your communities, but also our communities here in Europe. We appreciate it very much. And that is why also we have been very vocal in the last plenary when there was the debate. I was one of the speakers as well, along with Evan from the SND group. And we made our arguments very clear that we need the Commission to impose certain conditionalities. Most importantly, respect and dignity of the autonomous administration, and not just inclusion, but participation and respect for the human rights of everyone in Northeast Syria. But without further ado, I will now give the floor to Ilham so she can address this press conference. استرجمكم بكردي باشه. Okay. Sorry, what was the name? Daniel Attard. Daniel Attard, اندامي برلمانتويا أوروباي واندامي هفكرتنا ديمقراسی و سوسیالیسم یا أوروباي في برلمانده. از دخوازم سپاسیا هر دو لیدرین روجاوا بکم کو بمره ها حاضرم لمالا ديمقراسی لأوروباي. يعني اسپاسیا وکم جبر کو هون پاراستنا نرخین مروواهی ديمقراسی و تهویه این کو أوروبا وان د پاریس هون روجاوا پاراستنا وان دکن. دبتا برلمان ده استيدا حاضر بوم ويدمي نقاش ما هات كرن لسر
هن يعني التزامات إيكو أم دخوازن فرض بكن سوريا ده يك جي رئيس گرتن و پاراستن و هبون ریفبریا خسر و دماغو يعني تاجا بجهز سوريا ده بيك ورا أو ينتهي انتجراسيون شبوري ریفبریا خسر جي تشي بلي جي خوجي باش دنابا حكومتي ده بقرة ما جبوي نقاش كر و از هاري بدن بريز إلهام أجر أوجي بخواست شتك زيدة بكي وأجر برسي وجهها از جهة ما كان كلمة بيجم وباشي از جهوالا راجي سلاوك بدم و اوجي سر او كخو فيزيت تخو لبر البرلمانتو خبرتن اميرو البرلمانتو كومبونا جبوي كو هفته برجي يكتي اوروبا د برلمانتو دا ما اوكي ما نفسكي ما ستيتمنتكي قلت اوك وی ستیتمنت جبوی پشتگیری روجاوانی شاندی وی پارلمانتی بدنیا کی هیز و زلال پشتگیری روجاوا کر پشتگیری روجاوا آلیکاری جبوی روجاوا و آلیکاری کود چه رخیم سریه گره به شرط به گریدان شرط اینکو مافی کردن گره ورن ریز کرن بيفيا ناي قبول كرن دنيا كي بزلال ودنيا كي بخورد برلمانتو أوروبا هفته كي بري رسلوخونه كي قرد ادبم دانيلا تاجي بري سرکار خوگوت سرکار اندام پارلمانتو دنیجی خبر ده پر کس وی پارلمانتو دهنه سپاس دارن جبوی حوالا ایلهام جبوی حوالا روحلات و کاری که وان دامشاندنه وان جبوی کرده شرکری همه جبوی همولات یکیتی اوروپا جی خلقین یکیتی اوروپا جی جانب دانه کرده روجاوا و جبوی ویجی یکیتی اوروپا گرس باس دار به کرده نکارن جبیر بکن و به شرط وان علی کاری که چه حکومت سریه به شرط نکاره دوام بکن و از آن توازم تیسه بجم سپاس حوالا ایلام سپاس رو حالت بوی کاری که وند کن و استخم توازم میکروفون جی بدم حوالا ایلام قالك سباس جبواجي وخيرتنا وحمية جديكن لفي داري بري دمكي جوينك هات لدار خصن يكتي أوروبا دا يعني أو جوين جبوما براسي قالك جرين بو ما أم تخازن في مساجي جبدن پشتگیریکو جبو کردا جبو روج آوا گاوا کو چی دبه امو صاد زانن کو پشتگیریک جبو دموکراسیه جبو آزادیه جبو وکیلیه جبو عدالته ام بویش وزید نرخینن جبو یجی بریارن کو جوی جوینه درکتن ام مصاد بینن مصاد نرخینن کو اصرارک لسر آواکرنا سوریه کنو سوریه که تدا همو گلین سوری بکاتین سوری با آزادی بجین بسری داجی جبو چهار سریا پرسکریکا کرد آکو بسالایه دندری سیستما سوری دا اف دوز یعنی مافی وی گلی هاتنه بم پیکرن دیرو که بهوری دا یعنی سالم بهوری دا بقاسی کو کردا هفکارن کردا یعنی جبو مروباهی خدمتک مزن کرن جبو آزادیا خو خدمتک مزن کرن شر الدجی داعش مشاندن مروباهی ج خطریه که مزن رزگار کرن خلاص کرن دبیا کو لبرانبر و کاری کو هاتیه کرن بکی ماهی جبو کو افگل ببه خودی ماف د دستور سوری دا مافی وان مسوگر ببه شوبدار وی بانا هر زیادتر پشتگر بانا یعنی پشتگر بن حتی کو چارەسەریە که سیاسی گشتی دنری سوری دا پیشت کرد اویا وی پینگاوا یعنی اف پینگاوا کو پیوست پیک وره او هینا چه نبویه
إيرشك تشيبويا يعني لسر كردا إيرشك تشيبويا أف إيرش أموسا حساب دكن كو إيرشك كل سر ديمقراطية تشيبويا جبال كل لباكور جلاتي سوري سيستمك هبو يعني سيستمك ديمقراطيكو سيستمك ما في جن جارانتي كربو ما في سيستمك ما في بيكاتيان جارانتي كربو همان جغرافيا ده با إيرشا كل سر با نرخابون إيروجي يعني بيستو نهي هيفا يكي أوك تشيبو يعني بيمانك هاتي مذكرن بيمانك جبو هم أقربس تشيب به هم جي يعني مسألة انتجراسيونو تبليغون يانجي أمبيجن د چرچوا سوري دا كرد با چاو ببن خودي ما في السرفيا بيمانك هاتي مذكرن دوی پیمان دجی ام وصاد بینن یعنی حتی بنها گل گاوین کو پیک نهاتن هنن یک انتگره یعنی سازین دولتی دهندر هرمی دا ریو بویه کو بجی ببن یعنی جی انتگراسیونک دوی چرچبه دا پیک وره دواری لشکری دا دواری اولکاریا هندر دا دواری سازین سیویل دا وانگاوات دین آویتن هر چقاس کو آستانگی هنن پرسکریک هنن وان پرسکریکا هنجی یعنی بچه شوازی و چاره سر ببن هینا جید نفدان مستاندن دانه لیل کلکاوی خطابا کو هین ریل پیشا شربک دوامه کانالین راگهاندنی مثلا ایکو هنک جوانا یعنی دیرک آلیه حکمت دتیم بره و برنگری دای حکمت نه و خطابة دجبري هين بردوامة در بيوي هناك ولاتين دنن يعني دنافا جباكي دا جبوكو الشر نافر كرد وعربة دا در بكابل سر بينا قالك جدي هولدان هنن افياجي بر بالتهليكية يعني البرامبر انتجراسيوني اساس برتكن نيني جهنك بشي جباكي يانجي آلیان کوی بشی دستک دکه یعنی جی تمویل دکه لسر بنا اوک هیا یعنی خباتک هیج بکو شرکی دن در بکه به افتهلیکه هنن جبوه ام وصاد بینن یعنی حتی بنها گاوین کو پیک هاتنه ام ارینی دن رخینن لی آلی دنی کو مجار دستور دا پیوسته ما في كردان سوگر به بشتاربونا کردار يعني کمیسیونه که جبو نفساندنا دستور سوری کرد دا بشتار بن اویا وقت شکی پر گرینگه کو گره که پیکواری اویا پیک ناوتیه در بیوی بشتاربونا ما جسازین دولت را بشتاربونا کردا تمثیلا کردا د سازین دولت دا وزارت دولت دا اویا چینه بویه اویا مجارک گرینگ مثلا نتهنی بشتاربونه جبرکو بشتاربونه کردا گارانتیا اوید که یعنی پیش روزا کود نابندا بریاران دا جه گرتن اویا گلک گرینگ و دا آواکرنا سوریا نو دا کرد خودی رول دبن اویا جی گلک گرینگ کو چه ببه اویا هین چه نبویه هر وها بشتاربونه جنان د نوا يعني ما في جنا هم الدستور ده هم جي د نافندين دولت ده نافندين سازيان ده بيادا جي هنجي آلية جن دور خستن حمود دزگهان دبي وارده برسكريك جدي هيا در بيوجي بشتر يعني بلافونا داعش جنو ده دست بيكريه پشتی کو هناك حبس هر وها قامپا هول يعني كاتن دستگاه دولتي جنو دال وی داره ام دبینن لدیرا زور لرقای هر وها لهنك دفرن دن چالاکین ای داعش نفذ زندی بکی مثلا اویات درکتنه امریکی حتی بنها وطا دیاره بریار خدانه ویش هرمی بکشن درد کبن لی بشتی درکتنه هنگ دستور سوری چینه بویه هنگ سوریه که نو نهاتیا آوا کرن یعنی شون ویدا وی چابه به چاره نوسا کرده وی چابه به هری کم پیکاتین اکل هری ما مجی جیان دکن دوی واریدا او هنن یعنی هین گارانتی توننه جبو وی هاتنه وی داره یعنی هنک هفدیتن دکن هنک جوینان چه دکن دوان جوینان دا ام دخوازن دنگ خو بگهینن
کو اف انت يعني انتجراسيون کو چه دبي garanti وي هبن يعني garantori وي هبن هنا ايكود بيجن ام garantorن فقط ميكانيزما وي لسر عرضه اف garanti وي چاوا به ميكانيزما وي ندياره جبوی داخواست ما هنن يعني الفيدري امي يكتي اوروبا رو بيجن امي هفديتنين كو بينا كرن تبا وردا امي بيجن كو بيويستا غارانتيا بيك انندنا في پیمانه د چرچبا انتگراسیون ده بشي وزکی راست و حقیقی چه ببه د سری داجی مجار دستور مافی کردا د دستور ده هر وها خسربونا هرمین کردی د پیمانه مدا هيا و ابيا و چاو پیک وره لسر اساسی پاراستنا تیبتمندیبونا هرمین کردا دبی کو ابيا جی مسوگر ببل سر بی اساسی ام بیا گله گرین دبینن کو پشتگیری هبه دستک هبه دبی وریدا گارانتیک هبه دا کو هم جیانا خلقی پاراستی به هم جی ام کاربن گارانتیا پیشرو جدینا پنابر هنن يعني پنابر عفرینه پنابر سریکانیه گندوارن حلبینا شهبای هیجی نزی 180,000 کردن ایکو هاتنه پنابر کرن هنه حمول جزیره نزی 118 دبستان حمی خواندکار حمی خلق پنابر تدانه نکارم وگرن واره خوا و او دبستان جی سکینین جیانا خواندکار جی سیستم خواندنی جی یعنی دوی واری دا ضربه خوریه جبوی جی من هف کربو کو پیویست خلق وگرن یعنی بمکانیزما که و گریدایی خلق کاربن وگرن لی اف گاوا جی هم پیک نهاتیه ام بیجی پر گرینگ دبینن کو شوفداریه به هبه يعني مجارجي وري شوباندن داكو خلق كاربن فجرن واري خون ملكوان وفجرن تعداي كلوان هاتي كرن بعد تعدادية ورن يعني ورن در باس كرن سربي أساسي أم باورد كن لفي داري وجبينين باش بأنجام وبين مشاندن وأم دوي تشاتشا بيدا ما خاص أم دنجي خوشي بكينين سباسيا خوشي بكرن پشتی که اول رانا سرا بدمجی از دست بکی از اسپاسیا گروپا مایل پارلمانتری دکم و همو هولین کمدیتن سلاو دکم که خوش بم همو هول دیتن البته یعنی ام باورن ده انجام برخودانی کی دیروکی آشروان و شهید مدا ایرو ام لورن ده انجام برخودانی گلی ما دستکفتی هاتم پاراستن و ایرو ام حال بان ولاتنا دبینن جبوی البت گارانتی کرنا دستکفتین نرخین روجاوا جبو همو کردستان جبو هر چار آلین کردستان جبو ما گرینگن اگر ایرو همو جیهان خودی لوان دستکفتینا درد که براستی پاراستنا وید که اف تی معنا کو تکوشینا کو ده 13 ساله دهاتی کرن به پیشنگتیا شهیدن ما یک قهرمان و گل ما اف خادده اثبات کرن که ایرو جیهانک پیدا خفه جبوی البت یعنی سالک در باس بو زیده تری ساله که سوریه دناوا گشدانه کی پر آلوز دایا ام هین دروشه کی آرام و استقرار دا جیان ناکن براستی پیوستی هیا کو گارانتوریا اتفاق گارانتوریا انتگراسیون بکرن کو حتی اف خطری و اولهی خطریه کو تیجیان کرن جهول رابه جبوه امجی وکه هیزن لشکری وکه یپهجه البت ده خوازن خدا ده تکوشینا کو هاتی داینده دیرو که دا اثبات کرن کو شورش روجاوا شورش جنان به پیشنگتیا جنان هاتی وی آسته اگر براستی و د سوریه د جی قبول کرنا و انتگراسیون چه به دبه کو رنگ جنان هبونا جنان به قبول کرن اگر ارتش و به فرمی کرن طبی دبه کو هبونا جن هبونا یپهجی بدیتن به و براستی نه اولهی نه استقرار ام نه باورن کو د سوریه دا دروجاوا دا به پیک انین جبوه ما تکوشینه کی کر ام ایرو اگر لورن د انجام تکوشینو برخودانی دا مسوگریا مافی سیاسی مسوگریا مافی جواکی آنجاق به خودی لیدر کتنی چه ببین جبر و دوی معنی دا یعنی دجوینن کو بین چکرن دا خازن ما
ولی سروی بنگهی بن کو براستی خودی درکتنک چه ببه اف خودی درکتن دبه ببه پاراستنا دستکفتین روجاوا و مسوگریا پاراستنا همو جنان و به ارتش و هبونا یه پجی ام باورن و ده روجاوا دا بگیشتی و مسوگریا پاراستنا جنان جی چه ببه گلک سپاس انا وجبوی اولا کارم به کردی پرس کن وجبوی دانیلا تاجی پرس تبا به انگلیزی أنا بحثت حميد مصطفى جبو إلهام هيك خير الداودي وقت برسيكا إداريا أفرينيا هاتي دست شنكرا دست شنكرنا ويدا هما هنگيك دنابرا وحكومة السورية ده بويانا يادجي وگريانا كشبرين أفريني وكي جان دمي دا بكيبا بواري جمجي كرني بسا هلا روغلات جياز بكينا کاری بکی تمام وجبو فرماندار اجتيا يبهجي درکتنا نابرا سوریا و روجاوای کردستانی یک تجربه خواهد کی داره داد. بس. ام بجد يعني ديار كرنا في كسائتي با هما هنجيك نظر ما وحكومته نبوية إبر الوي دريبو مسعود بطال وانا ديار جبر خبا يعني أو دار خصنا يكيدن خصنا شوني اللي نبر ما واندا أول توصى هبول هبكرناك هبول كو أم بيويستا كرد عفريني بخور دنابا ريبابريا عفرين داد أولهيا ويدا جه بقرن وكاربن أو هرم وسربون أخوة هم بباريزي هم جي خلق كاربن بقرن جي أخوة دوی مجارده أما هين نافدان وستاندن دابن لي بروبلم هي يعني تك آلي مشاندن أبيا برسكريكك دوی مجارده هي أم هنا دوی مجارده دشوبينه در بيوج بو وگرجي يعني ذاتا ملت لبندية خلق لبندية كو يعني garanti بقرنج بوكو وگرن دیروکک دیار نینه لی ما آمده کاری کری آنها 400 مالبت آمدنش بو وگرن اویا وک گروپا دست بکه آمده کاری هنه به تمامی حاضرن بو وگرنج بوی تنه مایه ام لگل طرف حکومت جی وان مجرد صافی بونه که نوبر وان دا چه بکنج بو خلق وگر وبرسامية أهوال ولا پیواژه کومه دست به هفدیتن آنکرن تبی جالی ارتش بونه دا هات گوتن کو نهاجی لسر هفدیتن این کو به حکومت را چه دبی تایبت بشا ارتشی وقت چارلی وا بگیشتی قصده و خواهوا بکن البت د نو آواکرنا چارلی وا دا و بش جن ام دبین گرک ام تیدا هبن جدایی ویج برکو هجمارا لیوا ایکو او تحدید دکن هنه ام فوجکی خاسر ای جنان بدن چیکرن نها هم وک پلانسازی ما هم جی نقاش ما یکو به حکومت را چه دبن لسر وی بنگهنه لی دمانا قبول کرن و نقبول کرن دا هین هفایوین ما دوام دکن تشتکی صمود لبرچاف کوه قبول بکن و در باس ام خطریا و دبینن کو براستی د ارتش سوری دا ابنا دبن جنینن نابه کو یا پجیجی خو بگره او جی خطریه که کو دبه کو تکوشینه کی د پیواژو نو دا بیکرن کو هبونا یا پجیجی د نو ارتش دا بیبجی کرن از آن کانا پر سنه من کارم پای وی کنفرانس جی یک و یک اینترویو چیکن دو انا ناو ده لورهیه که کردستان 24 و چانل 8 روناهی اوکی روناهی اوکی روداو مدیا و سترک اوکی I have a question for Daniel. Okay, maybe you can ask the question first for Daniel. Okay, you can ask the question for Daniel because I think Daniel needs to go to another meeting also, and then we continue with our guests. Jiboui Daniel, when Haldua, second. Okay, Ruda. Daniel, you mentioned about European Parliament's debate. I think it's played a very significant role by the US Congress in terms of hurting Kurdish people's rights in Syria. You mentioned how they sacrificed. What are you going to do in the near future? Are you going to continue actively pushing for the rights of people? Because I think from what is we could see clearly that here the stand of you guys were very powerful. I think that today is evidence of our intentions. We did not stop with the debate.
in the European Parliament, which we have pushed for. We are having this press conference today, which is the best thing we could do as politicians, is to communicate, to keep up the pressure. The pressure must be increased and it must be also sustained at all levels. And we will continue to do our part, if need be, through more debates, through more resolutions, and not just addressing the administration or the transitional authority in Syria, but most importantly, the European Commission. As I said earlier, it is good that the European Commission is aiding a transition in Syria. I think that a stable and secure Syria is for the greater good of the Syrian people, of the region, and of Europe and the wider world. But any aid from Europe has to be founded on our principles, on the principles of respect for human rights, of inclusion, of equality, and for respect for all the wide spectrum which makes up Syria. Syria is not just one community, it's not just one people, it's many peoples, and not least the Kurdish people of Rojava, who have been crucial in defending our values, not just in Syria, but also here in Europe. So we will continue to do our work, one voice at a time, but it's not just one voice. As you have seen in the debate in the parliament, has been many voices from across the political spectrum. This is not just a socialist policy, and that sends a good signal that the parliament is united. The parliament is speaking with one voice, and now it's time for the European Commission to align with our position. We are calling for aid to be conditioned and to be based on clear conditions, which has not been the case so far, and we hope that this will be corrected. Thank you. There are two more questions for Daniel. We take them both at the same time. K24? No, okay. CANLI. I'll try to be shorter. International from Rural Media Network. The Kurds in Syria, as the second largest ethnic group, are demanding their action. Do you believe that the European Union Parliament and the countries, member states of the European Union should support their demand for autonomy inside Syria? I think what we should do is empower. We should empower them. What I believe in is the right of self-determination. And I think that the least we could do is empower the Kurdish people to forge their own future within Syria and also beyond Syria. So they have the right to self-determination, and we support this. I support this. Self-determination. Yes. Okay. Spas. Okay, thank you so much. And I think that was the questions to Daniel. Now we go back to our guests. K24. Okay. زور سپاس باز حسن امنیتی کوردستان بچوار سردا بو خاتو الهام رولی هرم کوردستان و سرک بارزانی چون بو پشگیری کردنی روجاوی کوردستان سری دوام ایوا پندان و تجربه باشوری کوردستان هرم کوردستان گرینگ بو ایوا چاو دوام دکم او سری دوم سری سیم دونکا کوبونو جبین مبارک ابو لقل برز جنرال مزمعدي لا سليماني انجام بانكو بنويتشي بزحمه راوي صار من الشيء اوكي هردو برسا بابرا بقرا جبوك راح تربا اوكي اوكي لا نجبس اوكي ابي جسر السؤال سوري يا كم كي برتكي جبوك ادني جيجاري قاعده فرس يك كي دز بتسكتني نيواشاني حسد لك شكاتك أروها مدرسة داعش نها جلس باس شانل اتش جي ازانا برسكيابو ام برسبابا ام بالازود اوكي تمام يعني باشور كردستان راسيد في دمدا دما إيريشان ده رولك وان باش هبو درباري دستكو آلیکاریاکو کرن سری دجی رایدارن باشور کردستان برز برزانی گشتی رایدارن باشور يعني أول كوان هبو دستك كوان هبو جيس فاتينه وان هيفي دي كان بيشارو جي دا أستك كردستاني دا دانوستان دا هيكيلي گشتي پیش بکردن د جبهه
yan jî di çapê yekkirina giştî helwestê Kurd ser asta Kurdistanê diyarî de em hêvî dikin. Dervî wê yani di derbarê yên ew ê yani giştî wisa di vê wextê de alîkariya hat kirin em wisa erênî dibînin baş dibînin. سالیدوان تجربه باشه Tecrübe de çerçeva tecrübe de yani roj ava başur demografya ve zêde teşbih hebdû nabin. Yani hem şêwazê çi dibêjin rêvebirina ya ew ê ku hatiye rêxistin kirin. Hem jî demografya wê hinekî ferq û cuda ye lê tecrübe ke karin fayda jê bigirin. Di çerçeva yani navcivaka Kurd de Kurdistan'da pêş ketiye. Karin dersên erênî yan jî tecrübên erênî nav de heye fayda jê bigirin ser wî esasî giştî di çerçeva cebha Kurd de gaveke yani. گفتنوی تنبارک بزکت تاو جوابی نداره گفتنوی تنبارک بزکت دگل جناب بیم Ew pêşniyarek ji tombarek bi xwe hatibû yani ji bo ku li wê derê civînek çê bibe komxebatek pêkirin em jî hîn berfirehiya wê nizanin lê bi dîtina me ensiyatifek bû çêbûye lê em hîn tam nizanin. Ve berî di roja lijnekî me yê askerî çû Şamê yek esas li ser lîwa wê çawa qebrê ve bibin hatin nîqaş kirin nav hatin radestkirin êdî gerek pirose dewam bike. Daişî xilas nebûye bi rastî yani ev bê îstîqrarî û bê ewlehiya heyî tevgera Daişê daha zêdetir dike û ev metirsiyekî pir ciddî li ser giştî herêmê didê ava kirin û bi taybet li ser herêma me Kurda jî didê ava kirin gelek xeteriyê wê divê heftî dawî de jî çêbûn li hinek bajarên ê Sûriyê jî gelek êriş çêbûn û li ser herêma me jî ev tevger ev xeterî heye û neqediyayî. Channel 8 رونقی مدیا استل هل رونقی پرسکی Pırsaki hakim gibi نیوی Bunyat Ceziri Baronayı. Pırsamın bu haval tebet yani abuna şarbana ki Kurd jin Parlamentoya Avrupa teçhuatı yek hat bu rola şarbana Kurd bu berdavam kırna yani ji istiqrarê Sûriyeyê ba projeyê Sûriye rojava ki çînoye bu haval ilham bak havala binci destişan kir Avrupa giş dibêje em deyimdarê rojavan li birastî ev deyimdarî ve çawa pêk were yani me dît Şêx Mesûd Eşrefiyê çawa komkuji seferê xwedan milê rojava lê ew bangewazî û seferberî gel rabû û behs kir ji vîn jî hatin daxistin. Ji bo ku bebe garantorek belî pêwîst e çi gavê avêtin caniyekî Yani ji bo ku cardin şer dernekeve bar dikim yekî Avrupa dikare rol bilîze mekanîzma ava bike hem ji bo çareseriyê siyasî hem jî ji bo nivîsandina destûreke nû bi taybet yani alîkariya ku Sûriyê re tê Avrupa eweke pir baş dide alîkariyeke pir baş dide. Êdivî warî de em bawer dikin eger ewana rolekî wisa bilîzin rolê garantor ji bo çareseriyê wê erênî bandora wê gelek hebe. Yani ez bawerim hatina me li vir li ser bengeha ku welatê Ewropa û bi taybet parlamenter xwedî Parlamentoya Avrupa xwedî li tekuşîna yepeciyê ku bi sala hatiye derxistin û em ê vê bixin rojev. Mîrasekî ku hemû jinan diparêze. Derbas nebûye heta niha paraz ji bir û pê de jî wê parêzbaniya wê bigire ser milê xwe. Elbet weke tekuşerekî jin li vê derê xwe dîtin xwedî derketina li tekuşîna ku hatî dayîne û bi rastî xwedî derketin û misûgerkirina tevahî mîrasê şehîdan e heman demê garantîkirina parastina hemû jinan. أنا من أفوك كان هما جوينا كي دنيا لبر أنا شيء بجبوي وقت ما جي خلاص بو ونكارن يك ويك جوين تبيوجي دابا كان